tog trenutka u pratnji asistenta gospodina Josifovskog, gospodin Ido Šefer, direktor izraelske kompanije Adama za promet pesticida, čestita Predragu Iliću na triumfu u utakmici Požarevac. Tu je zlatno odličje, tu je rozeta i tu je pehar. To su počasne nagrade namenjene slavljeniku slavodobitniku u trci o prekonskoj utakmici Požarevac. Molim vas jedan aplauz za Predraga Ilića, trenera i jahača konjičkog kluba Impuls Plus iz Beograda, Grlo i Dermo Roki. 0 kaznenih poena, vreme 67 sekundi, 51 stotinka. Srebrno odličje odlazi na grudi Jovan Kepelić, takmičarke konjičkog kluba Beograd iz Beograda, Grlo Nijagara Delom, učinak 0 kaznenih poena, vreme 71 sekunda, 45 stotinki. Tu je i rozeta za francuskinju, kao i pehar. Bronzano odličje namenjeno je Romani Suvajđić, takmičarki konjičkog centra Novosadski sajam, trener Dejan Suvajđić i Grlo Armin. 0 kaznenih poena, vreme 74 sekunde, 89 stotinki. Zagrevanje je zabranjeno tokom održavanja drugog programa, svakako u pravcu, eventualno u kontrapravcu. Molimo vozača kasača da to uzmu u obzir. Hvala. Četvrta pozicija pripala je Dejani Suvajđić, Grlo Arbalet, konjički centar Novosadski sajam, a peta Milošu Živkoviću, Grlo Paleka, konjički klub Novijus iz Niša. Jedan počasni krug. Minjakinja i vršnjakinja Teodora Milovanović. Već Polankovski, dugi niz godina se nadmeću u višeboju Dušan Janković i Kolenko u tandemu. Emisija Konji ponovo jure, pratila ih je u više navrata. Drugo mesto Milan Jovanović, Grlo Curica, takođe konjičko društvo Knez Mihajlo, trener ekipe Ivan Stanković. Treća pozicija Rejkan Hadžialijagić, Grlo Tološ, konjički klub Hajla Rože, Crna Gora i četvrto mesto rozeta za Milanu Vujić, Grlo Šestakov, konjički klub je Tika Vujković, teret 60 kg. Broj 4 Noti Džeka, Vladimira i Bojane Mićić, trener Bojan Švenđeković, u sedlu džokeja Aleksandar Šapić, teret 60 kg. Broj 5 Paton Sur, Marine Stepanović i Stojkovića, trener Bane Vasić, u sedlu džokeja Rizvan Sakić, teret 60 kg. Broj 6 Rock Artist, Makla Racing Grupa, trener Ivan Marković, u sedlu džokeja Miloš Milojević, teret 60 kg. Broj 8 Toni Montana, Dejana Stojedinovića, trener Duško Bajić, u sedlu džokej Goran Krstić, teret 60 kg. Broj 9 Halo Baby, Voji Ivanovića, trener Petar Stefanović, u sedlu njezi, teret 58 kg. Sačekat ćemo da vidimo ko je dobio ovo nadmetanje. Dakle, nastup Grla Elix daje internacionalni karakter trci koja je puštena. Da vidimo ko će na čelu, to je Vahler. Vahler i Branislav Mukić vode ovo nadmetanje. Na drugoj poziciji bi trebalo da je baš Elix Pavonija. Peta pozicija samo za Enjoy. Šesta pozicija za Herkula i Veslo Lazarević. Enjoy koja ponovo gubi priključak za čelnim grlima. Stižu tamo i Pavonija. Trku vodi Vahler. Vahler Elitev. Vahler Elitev. Arenurel, krenuo je Herkul. Napada tamo na četvrtoj poziciji Enjoy. Začelje za Pavoniju. Trku vodi Vahler. Vahler Elitev. Čeka se da se izvuče Iron Will. Na četvrtoj poziciji je tamo i dalje Enjoy. Peta pozicija za Herkula. Začelje za Pavoniju.
Trku vodi Vahler. Vahler, Iron Will. Hoće li imati gde da prođe Iron Will? Trku vodi Vahler. Gura se Iron Will i prolazi tamo na drugo mesto. Trku vodi Vahler. Vahler protiv Iron Willa. Iron Will ide napred. Vahler pokušava da mu se odupre, ali našao je u pravom trenutku mesto. Dejan Petrović na kunkama Iron Willa i ide do pobede. Ovako, Iron Will i Dejan Petrović. Druga pozicija Vahler. Treća pozicija Herkul i Vesna Lazarić. Četvrta pozicija Joy Jovica Ostrić. Peta pozicija Pavo Njenović. Metara autostart. Molim vas jedan aplauz za Iron Willa. Sjajna performansa Petrogorod Menica, odlična vožnja Dejana Petrovića, veoma da popusti gošća. Puno je, ali nije sve. Smederevska jesi. Da. Otpustno to Smederevaca i Davorina Živkovića, trener Zoran Brzić, u sedlu džokej Saša Gogovac. Teret 58 kg za grlo koje brani boje konjičkog društva domaćina Sinje Džosta Manjeri, Kobile Esperance In. I broj 4 Kalina Lady, Slavice Vuković, Kalina Lady, Kalina Lady, Kalina Lady, ima više snage, trčivo je, Slavica koja i vodi svoju kobilu, ovo venac odlazi oko vrata Kaline Lady. Dame i gospode, molim vas jedan aplauz za porodicu Vujković i za Kalinu Lady, čeku Glavokura i pobedice Omica Kalifornije. Mr. Bastorinos je u perfekcitan, Mr. Bastorinos je u perfekcitan, Mr. Bas je ubacio! Mr. Bas je Sadja Sašić, napokon tri! Doselju da doplasiramo perfekt crte, koja dužine ispod bila ispred i doplasirane celine bila, a ono koliko dužine ostavlja da doplasirane fizičku kraljicu. Vreme minut 52,8, 1, 5, 3, 6. Gospodin Pera Pečerić ispred kompanije Palić Korp uručit će još jedan specijalan poklon. Ovoga puta poklon odlazi u ruke gospodina Vlade Blagojevića, vlasnika dela Mr. Bas. Molim vas jedan aplauz. Na drugoj poziciji je Visconti sa Milošem Kovačevićem, no kao da blagu prednost ima Branko Skenderović na klupama grla Vinsla, četvrta pozicija za Đasone Grala, peta pozicija u Curi de Žerberoj, šesta pozicija Joel Cortina, da li ima gde da prođe? Quick clear view, credit by myself, credit by myself, credit by myself, Veron Kakovića na kunkama starti, quick clear view, druga pozicija, Unifor treća, Visconti četvrta, Joel Cortina. 6-12, 5-3-11, Aleksandar Đokić, načelnik Braničevskog upravnog okruga, uručuje pekar vlasnicima grla Credit by myself, sjajni, lepi Nemac od Credit Vinera i kobile Me, Myself and I, uručit će pekar doktoru Kostu Endreju i gospodinu Lasu Bereniju. Molim vas jedan aplauz za sjajnog Credit by myself. Broj 4, Novel Rock, konjičkog kluba Gorska Team, trener Danica Kolar, u sedlu džokej Miloš Milojević. Broj 5, Red Butler, Boja Ivanovića, trener Duško Pajić, u sedlu džokinjezi. Broj 6, Roman Ričez, braće Krejčinović, trener Duško Pajić, u sedlu džokej Goran Krstić. Broj 7, Eldorado, osvajač ovogodišnjeg derbija Aleksandra Despotovića, trener Bojan Opa. Trener Bojan Šendeković, u sedlu džokej Aleksandar. Kontra Novel Rock, Eldorado ima prednost, lepu prednost. Eldorado, Server Prince, Eldorado, Server Prince, Red Butler, Casino, fa questo giro dopo Casino te la Samo pare.
6 osvojenih titula. Molim vas jedan aplauz za Sinišu Stokića Stoleta, dakle 33 godine bio je kandidat za osvajanje titule Viteza, 6 puta je uspeo da tu titulu i osvoji. Najmlađi osvajač titule Viteza, 20 godina, 20 leta iza sebe. Zaista ima pozamašan, dug staž u pobjedničkom sportu. I ova Saša Živković, Formini Nacijum, Nenad Anđelić, žene i drugi, Slobodan Petrović, Happy Woman, Boban Janićijević, Grlo, Teodor. Šef ekipe Višegojac, Rade Milovanović, sudijski kolega za takmičenje u ljubičarskom konjičkom Višegoju, autohtona disciplina koncer. Poena 3. Evo sad je sve. Stanković, Pilot, Dijana. Vremena, baš provizorno, tako da čekamo sudijski kolegijum da nam dostavi vremenski rezultat. Sad mora da se stavi i da sidi dopod. Sad menja. Sad mora da... Sad brzo treba da ide. Bravo za Marka. Vreme 24 sekunde, 78 stotinki. Danas Ivan Stanković, Grlo, Dijana. Ajde Ivane. Poena krenuo. Bravo! Jeste oni, ali onaj... Pozicija Marko Milenković, Grlo Neval. Druga pozicija Boban Janićijević, Grlo Teodor. I prva pozicija Šija, peta, titula, Viteza. 14. mladi Marko Milenković u sedlu Grla Neval. Promašaj mete koji gađao kopljem, skupo ga je koštao i ostavio ga na trećoj poziciji. Davorka Mitrović, direktorka turističke organizacije Požarevca, će dodeliti medalje od zatvorena 52. svetkovina u Požarevcu na gradskom hipodromu. Miki, nazad i ti. Miki, i ti je nazad, ja ću svi nazad. Pođi nazad, izvini. Kad mogu svi mogu, čuči tu mogu. Šire, skloni malo pekru, šire. Direktore slobodno ne pijemo ju. Čekajte malo nizu.
Hvala.